سلاف بودن باش بینارت هجا بینارن ایوارا بادینان هیویدارا من همی باش بنو تندرستی هواجی باش بد بینران هلبت اف هیوا نیسانیا گرمه و روش به روشی گرمتر به جیوجاش گل بانگشا هل بجاتران یک جار گرم بیا دیدن اوان بانگ وینین کاندیدا دیدن اوان همی آلاین پارتین سیاسی شقام گرمه هاتو چو گرمه کم کرنا دنگا گرمه هلبت پیزانین جی گرمم کم وید مرو بزاند سر کاندیدا ایوارا بادینان جی افروکا جی دیسا وکی دیهی دو کاندیدت برای اسمیوان کریه داکو ام مهم پیگ و بزانن کارنامه برنامه وان هر دو کاندیدا چیا و دیشن چپ کن بومه و آرمانجا خوا کاندید کرنوان چیش لسلیستا یکتی نشمانی کردستان هلبت هر دو مهوان لتمايل برجي ماموستا رجيار رشيد طيب بربجيري لستا حفتي كتيان شمانيا كردستاني جمانة چلوچار بوجواتا بارزگاها دهوكي هروها برئيس باريزر آزاد عبدالحميد دوسكي بربجيري لستا حفتي كتيان شمانيا كردستاني جمارة بيستونه بو جواتا بارزگاها دهوكي هر دو بارزگالا بخيراتن بو إيوارا بادينان زور سپاس بونگوش بله کاک آزاد وکی ما بحث کردیم گویی هلبت گرمه اکید بشه بله و بینر مجی البرشاشه همیشه الهیویا ایوارا بادینان دمینتن کاجمیوان و افریقیان جی بابت و چه کو حاضر کریبوانا دا کو اوجی باش دربن هلبت مجید ویدن ام چنگ کاندیدت خواجی برای کاوی برنامه بیجن بدرفت بزانن بوام دن ناس کرن او جیش نیزی بیجن وکی پرگ لیبت بوان او بشین پیواندی ما بکن جید گل هوا باخبن و پسیارت خو آرستا بکن دست بکی کاک آزاد ازشته دست بکن ببوره کاک رجیار از لیبوسا ام دف هوا مدوید بزانم گرینگیا هل بجارتنان د پروسه مثلا بیجن و پروسه ده پروسه هل بجارتنان ده بەشداری کردن هاوڵاتیان یان بێژن هەر ئەنجامدانە هەڵبژاتنان چەند گرنگە بۆمە وەکی هەرێمە کوردستانی وەکی بێژن عێراق بخوایان ژی بژن وەک هاوڵاتیان بله دەست خۆش سوام خان یا دیارە لە هەر وڵاتێکی دیموکراسیک و ئەگەر سیستەم تێدا دیموکراسی دابێت و دستورێکی هەرە باش هەبێت هەر 4 ساڵ جارێکی ئەف پرۆسیسە هەڵبژاردنان تێتاکردن ئەگەرم بەرە خوبدەینە عێراقێک و هەرێمە کوردستانی لە دیف دستوری 2005 عێراقێ دنێو سیستەمە فیدرالیدایە ئەمەد بینین 4 ساڵ جارێکی معیارە بۆ هەڵبژاردنە 4 تشتێت زۆر گرنگ پەرلەمانە عێراقیە پەرلەمانە هەرێمە کوردستانیە خۆشبەختانە پشتی هەولێکا زۆر ئالیەن سیاسی ئەvە جڤاتە پارێزگەهان ژی تێکرد ئەشێم بێژم يعني الديمقراطية بمفهوم نظرية خو هاتيا روجبه اما بو آلية عملي مايا گرنگی هەڵبژاردنان دوێرە دایکو پێدویە هاوڵاتی یەن هەرێما کوردستانی بەتایبەت کو نەها لە دوو پرۆسیسن هەرە گرنگدایە کو هوشیاریەکە تەمام هەبێ لێبارە ماف و ئەرکن خوا لە دیف قانون و بەتایبەت لە دستوری عێراقێک و لە 2005 دا هاتیە بەحەزکردن و هەر وەسا لە جڤاتە پارێزگەهانجی کومدبی شێم بەحەزکەین پرا پەیوەندیە دەگەل چێ جڤاتە نوێنەران لە هەرێما کوردستانی دەگەل جڤاتە نوێنەران ئەمەد بینی نەها گەشت لە هەمان تەوقیتدایە دەگەل جڤاتە پارێزگەهان و لەگەل جڤاتە نوێنەرێن عێراقێ هاوڵاتی لازمە هوشیاریەوی چەندی هەبتن کو هەر مافەکەوی لە ناو دستوری عێراقی یاخود لە هەر قوانینەکاندا هاتیە بەحەزکردن پێدویە لەسەر وێ هوشیارێ لەسەر وێ ئەساسی وێ هوشیارێ بچتن کو ئەرێگەل و ئەو مافتویت مەدەنی و سیاسی و ئابووری و جڤاکی چنە پشتی هەنگێ دکارت چێن بێژین بڕیارە خۆ بدەتن لەسەر کەفاەتە وێ کەسایەتیەک و داخواست دەکەت وێ پۆستی هەڵبژێرت چونکە هەڵبژاردن ئەوە تو پرۆسیسە دیموکراسیە مباشر کەیە غێر مباشر چونکە الناحیە زانستیڤەژی کو ئەسڵی دیموکراسی ئەوە کو خەڵک بخۆ حاکم و مەحکوم بێت بەس ئەمەشێن هەمی خەڵکی بن قوبا پەرلەمانێکم بکەین ئەبە فەلسەفە هەڵبژاردنان داهاتیە کو مەسەلەن پەرلەمانە عێراقی 100,000 دەنگە بۆ هەر کورسیەکی مەسەلەن جڤاتە پارێزگەهان 25,000 دیف عەدەدا بەشداریە داویەک و کۆمیسیۆن ڕادگەینێک و ئەرێگەل و خەلک چەندە بەشێکدار بێت وی وەختی تێتە دیاریکردن کو هەر کورسیکێک چەندە مەبەستا من ئەو بوو کو دیموکراسی پڕێکا دەنگدانێت مباشر تێتە غێر مباشر وەختی ئەم بەحثکەین جڤاتە نوێنەران ئەمت بەحسێ نوێنەرە خەلکی دکەین دوو تشتەنە بوو پۆستی وەربگری یان پڕێکا هەڵبژاردنانە یان پڕێکا تەعینێ ئەگەرم بەحسێ جڤاتە نوێنەران لە عێراق یاخود پەرلەمانە کوردستانی یان جڤاتە پارێزگەهان بکەین
کەس ڕێکا تەعینێ ناچێت تنێ ڕێکا هەڵبژاردنان نەبێت. بله کاک دچمە دەف کاک ڕژیاری ژی ئەو چەند گرنگت بین وان هەڵبژاردنان و چا پێناسەد کردن ئەنجامدانە وان هەڵبژاردنم تایبەتی بوومە لە هەرێما کوردستانê. بڕاستی ئەف هەڵبژاردنە هەر دەمێکی دوێت گرنگن. بله بەس ما دوێت پتر گرنگیۆڤان هەڵبژاردنە بوو گرێدێنێ بخەلکیڤە. ڕاستی ئەف هەڵبژاردنە نە شێوەیەکی دستوری چونکی کاکازادی چوبمە نەهێلا شێوەیەکی دستوری ئەم بەحەس ناکەین. گرنگیۆڤان هەڵبژاردنە چێ پەرلەمانی عراقی بی چێ ئەنجومەنێ جڤاتە پارێزگەها بن گرنگیۆ خوای. بەس ئەس بینم ئەرکێ جڤاتە پارێزگەهان gelek masral erkê perlemanê Iraqê çunkî li vê hindê diyar tibît ke temaseka mübaşir heyt gel xelkî. Yani ev projeyên stratîjî, projeyên dî, dabeşkirina van proja el ser hemî devera eb eksanî eb dadperwerî ev wê çendî radgehînît ke erkê civata parêzgeha gelek giringtir e bû xelkî. بله و هەلبەت وەکی مەگوتی بژن هەمید کەفتە دەستی هەوڵاتیان دەشبەر و ئەو دە چەندەنگیدن ئەو دە نێوێنەرت خوا هەلبژێرن باشە تو نوکە کاندیدێکی جانەبێتە مامۆستاییژی بۆچی دەخوا بەربژێرکاریان ژی بۆ نمونە نەهاوەک هەوڵاتێکی ئەزێ بژمە تەبەی پرسیارێکم ئەس بۆچی دەنگی خۆ بدەمەتە تو دێ بۆ من چکی بله ڕاستی gelek axiftin têne gotin berbijêr gelek tên û çend ez dê gelek axiftin û sehbet têne gotin li nav xelkî da gelek ihtimale bêjin ez berbijêrekim dê bû berjewendiya xelkî çim bes ez gel vê bû çûnêdanî me bitinê yani ew kesê dibêjît ez dê bû berjewendiya xelkî bitinê çim ez dibêjim mê tu rast nakey. چونکی هر کسی که اگر اف طموحه هبید خو هەڵبژێریت بۆ ئەنجومەنی پارێزگای ئەوان بۆ پەرلەمانی عراقی هەلبەت ئەولی وی طموحه هەی کە هەندێک کارên خو ئانک و طموحاتت خو جێبەجێ بکات بەلە یا دوێ لە هەموو گرنگتر یا وێ هەندەیە منێ خو هەڵبژاردی کە ئەس بشێم خزمەتە خەلکی بکەم الدیف پێچێ بوونە خو نەل دیف وعد و جوانێت وەتف ئەم بدەینە خەلکی کە مە پێچێ نەبیت ئەم بکەین نوکە گەلک جارە دێ چینەت ناف خەلکیدا دێ بۆمە بەحەسکەن دەبێژن تو چ کەی بوومە ئەم دەبێژینێ مەحاڵی حاضر پێچێ نابیت چونکی ئەم جارێ کاندیدین ئەمیش وەکینگ و کوڕە فەقیرین ئەم ئەگەر چووی نەبێرێ دێ دەسەڵاتەمە پیچەک دمادا صالات هبيت بهندك شولا أبيش ناس شولة تطف كالقانون لا بدين بله من أخفت تجربة بودا دما بانگشی در مدیتی هرما کردستان جنوب هاجی کو گلک آجی سر خو هند دروش مد نویسین کو چید بت افد دست حالات ویدا نبت اف دروش مکوی نویسی سر وینه خو یعنی حتی نهات یا چید بت وی بگراوان دگی سر هند نبت کو اره اف دروش من بوچیل سر وینه خو دینا تا کو اف دروش مبخو اصلا من اف دست حالات نبت حتی اسوی کاری بکم یعنی من اف دروش موسیق نویسیا خلک مجی همی او کسانین کو چش او دی نزانت بلکی خلک الحمد لله انها همية يعني خدان شهادنا وخوين دواريه هاي ودخوينن ودزانن وبازان يارك باش درباري وان كارانده هيا قال جرا او غازنده تذكرن بيجي بري بيج حفت هيبه كوميت هنرتي مبلمان كردستان بو ما چنه كنيان چون پشت خدانا ما قالوا ابد بو ما چكن يعني تنومني خمساريه جيه چي بيش بركو حكومت هرم كردستان حتى انها كابينه نهات بك اینان اوجی کاریگری سر رجا دایندانه بکتب دیدناته بله اوه کاریگری که راست خواه هی راستی نپکینان حکومت حریم کردستانی حتی ویگاوه تقریبا حتی نزدیک هفت هیوا و بوری حکومت حریم کردستانی پیک نهاد راستی خلق یا به باور بی بجید مجرادی دنگ دا و جارش ام دنگی بدین حتی نو که حکومت پیک نه باشه ده هنگ چکن بومه هنگری چکن بله مشکلات ایرادا اوه خلق وقتی تو چی انک خلکی آن دخواست دا به هنده بکی که پشگیریاتا بکن و دنگا بزنتا آخر آخف نوان و اول آخف نوان اوه دیبو من چکی وکو شخص دوید مروف وکو کاندید بو شولکی بکرد گلک کاندید بله ایکو دنیا مثلا ده هزارا دنگ دیوین و تو هکا تو عدیب دیوین هزارا خلکه و تو عدیب خود جبه جنکی اوکید بتا مال سر جه داخل راستی وقتی ام بینین گلک کاندید یدگرین یه جوان و وعد و وعدا دنا صدهان کسا
اوه کارستاتت ایرادا وقتی تو چی خو کاندید که یعنی ام بوچی وی خلکی که هجاره یه فقیره دوی تو آخفنه که راز بیجیه گلک دوی بسیارمو بکن بجنه من دیبو ما چی که وکو شخص دیبو چی که بجنه از بونگو چونو کم از حال حاضر بونگو چونو کم بس دیبو وی خلکی کم من هندک تشتی دوید از چهار سر کم پیتویب چهار سر کرنه هیا پیتویب گرینگیدانه پتر هیا باش کاک آزاد تو چی بیشی بوی چند ایمد وید کومنتاتا جی بزانم که دروش می خواهد چه دیناتا او تدی چکی بوی خلکی آن جی بیشن کتبی نوی نروان یان جی هر نهتو مثلا وعداد دیوانا بله لزار کرمانجی خارو اخفنا که جان هید بجد قصه 1002 بکاره یعنی قصه 1000 تنکرنو بلکی دو بینه جب جکرن یادیاره گلک پروپاگاندا هل بجاردن ابخول آلیه سیاسی و برای خوب دینه وکی چاو بجی حقك مشروعه بو هر کاندیدکی کو پروپاگاندا هم بکد بس هر شوکی بکد درسته نک هر شوکی اللي ديف نظام عام و آداب عام بد از بجم ديال اخفنا ما مستاجمه يعني كاسك وقت خو كانديد كات بلابزان شيان تويت چندن و پشتين جوان اخفنان بكت و لسروي آليه جي كو خو كانديد كريا حتى چند دعموي آليه جي كل جل افكار والرأي وينا وبشتينجي افتشتي نظري كو بينتا ناحية عملي دا ابي ازل بوداتشم يعني بداخ وجلك لهريما كردستان فجي لبرلمان عراقي القانون تشتكي جلك جاني هين ابي الكسك تشتك بدزفتين بجني الكسب دون سبب دزينانا تشتكي بسبب أوا كو دولمان بن زنجين بن السرفي ما بحث كر كو بروسيسا ديمقراسي تشوى المباشر تتا غير مباشر سياسات دا صلاة نبازرگانية أوا كو كانديد از پشت راجي تشتكي جرينجي بحث كم نسبة كانديدي أوا كسب دون سبب بنسبة هفولاتي جي افتقار دون سبب فقير بد بي سبب كواتت دو تشتن مفهوم مخالف اگر مار گیرین کسک ببه هو زنگین دبت و کسک ببه هو جی فقیر دبت باشه اما دستوی فقیر دانی نکو دست نشان که جانا خایان جی مثلا بونو من بیش افحل بجاتنا او چی تست صندوقه نوینره خواه دیار دکتن باشه بو چی دتوی کسی کو زانتن او شیانی نبتنه بو دولمندی خواه کاندید کریان نبتن نوینره وی راستقینه سام خان از الگلت دامه وقابل مهنا مدى البارزاريتية وقت كسك تيتن مثلا معاملة كي ياخد دعوة كي ديتن وكالة عام بوتيان يان وكالة خاصة كي بك دي تخويل كت بوشتاكي دا بس اگر هاتو ناف قانون جدا ومحاماة جي هاتي بجتن اگر تزيدا قافي كر مثلا حق فروتني در هناي محامي دي تشد اقرار كت بوي لازمه از الفيري جدا اخفنا خوب ارسطيها برلمان كردستان اتكام اگر جلسة اولي برنشنا دست نشان کردن سروکاتی پارلمان بد لازمه پروژه قانونه کی برهف بکد هر اندام پارلمانک لهرما کردستانه چونکی ام بحث حکومتها اگر بغدادی بکد گله گرینگه چونکی ام بینی نهاجی پروپاگاندا و گله که ولاتي لنافراست و جنوب جی هنه بحثا هندید کن کو گله اندام پارلمان بداخ بكون كردنا ثروت كازور برف درفي ولاتي چونيان خريكي بازرگان از الفيل هريما كردستان طرح دكم كو شولي اولي برلمان كردستان او بروجه قانون كي در بخد اگر هاتو هر اندامك برلمان كردستان خمساري كريان زدگاوي كر بلا اجراءات قانوني بو هولاتيان دانت چاوا سحب ثقه بيتا كرن جوي بل دو خالد گرینگ دا سوهام خان بري تمام كردنا 4 سالن خو و پشتیجی اگر 4 سال خو خلاص کر حق ما في خانشینی جه بیتا ورگرتن زور جوانا بله پیوندی ما هی در فتره دونما از کاک بجاری ورگرم بشار قصوکی بشار بله کاک بشار فرمو افدم یا باش دم باش سرچاوت من خیرات هر دو برازات کم هر دو کاندیدت مایت گنج زور سپاس برزی سپاس من تسیارک با هر دو که های بله حکه هاتو و باوری خلکی دست خو و اینا بله اف دورت کاست دست کوید که دیکل و خلکی و پاموتوز و خلکی و پارا بو بری که فزکا او چه یاسا اکهیا اف یاسا عراق کنگا عراق کار بید کرد بسطور عراق دا قانونا پترول دولار بله او دشن ده قانونه راکشن با حرما کردستانه و مافت خلکی زنه بله و دا خوازا سرکفتنه بونگوت کرد زور سپاس بو باشدارتا کاک بشار اشقصرو کت گلمه بی دست خوش کاک حلمات الگلمه فرمو ایواره باش ایواره باش سرچاوا
خيرات من وانا كانت بكم زۆر سپاس بەڕێزی. اما دەمزە بۆ قەزای بەردەڕەش بەڵێ حتى ئێستا کامەبینە قەزا مثلا مثالش ئاکرێ 5 ملیار دینار بۆ سەرف دەکرێت بەڵام قەزای بەردەڕەشی 2 ملیار دینار لە بۆ سەرف دەکرێت ئەمە هەتا ئێستا تەرافلایتمان نییە ئەوە بیری نەفت کیلۆمەترێک لەمە دوورە لە بەردەڕەشین حتى ئێستا بڵێن بخۆی قانونیەوە ئەو هایە کە تو هەر بەرمیلە نەفت $1 لە بۆ ئەو قەزایەکە ئەو قەزایەکە پێ بەڵێن تەرافلایتە زادەیە إلى آخره ئەو شتێک کە پێویستی بە قەزایە بکرێتن هیچ شتێک لە بۆ من نەکرا لەو ئەو دەربارەی قەزای بەردەڕەش یعنی قەزای بەردەڕەش هەر وەکو گوون دەبێتە پێش چاو هیوادارم ئەو دیوەڕێزیلەکەم دانیشتنە ئەمە وەکو گوتنم دەنگی خۆمان دێنە بەڵام هیوادارم قەزای بەردەڕەشی لەبیر نەکەن يعني إيش لبوا قضاء براسي قضاء بردرش لا تاو هم قضاء ناحيكاني زور مقدورة هم ناحيش يعني كابراك بس إذا بنتي بخوي تعين بكاتن دا بيني نفسي دا بتفكير شيء يعني بس آسايش يعني هؤلاء مستفيدين لقضاء بردرش بهيدنا وعشي أو بدا نفكانا خزينة لقضاء بردرش تهيد لبوا منكرة ويوادار موجود ورزق كان في صار اشتريا يوادار قضاء بردرشي تشجيعهم أنا بدي خمان بين أو دبرزا أو جمارة حتى بدي خمان بين كان إذا كان يشتري شماني كوسان بلام هو دارم كان إذا كان يشتري شماني كوسان أو زاربا توقف بيجي عند قضايا بردرشي مستي براسي قضايا بردرشي يعني بناء بلي قضاء بله بردرشي نكرا بعيد نوع شيء زور سپاس کا کلمات دست خوش کا کلمات زور سپاس بو جنابتا بسیار بشاری بلا بوده بتو یا کی بیشتر یا کلماتی چی بو بله از هر دو کپ شکل دیگ هند آزادن هین یعنی شن هر دو کپ برسبب دین کاک آزاد کت بله سوهم خامس قانون پترول دلار کرد بله بحث نفط و غازه کرنها او پروژه قانون کجیل جهه دلخوشیه تایبت فمانیا کردستان شیا او نسبه یک برمیل بو دلار کرینه $5 امید بینین و بتایبه جی پارزگار کرکوکه ایک جی پارزرن سرسخت بو کو کرکوک دل کردستان گلک رژیم بعث حرفی اوش جبن عردیداتی نادر سر عردیدا ویران کربو الدغوه الماده که دستوری عراقی هاتیت بجد او دفرت ویران کل بن دست رژیم بعث حرفی ویران بونه لازمه میزانیه که تخصیص بو بیت تخصیص کرنج بنی میزانیه عامه پارێزگاری کەرکووکێ بەڕێز دکتۆر نەجمدین گەلک مصر بوو لەسەر هەندێک کو پێدویە ئەو پرۆژە قانون و بەتایبەتژی کاک خالد شوانیژی کو سەرۆکێ لیژنا قانونیە لە نێو پەرلەمانە عێراقێ و بەڕێز دکتۆر سامانژی ئەشێم بێژم گروپێک بوون کو گروپە فشارێ بوون لەسەر پەرلەمانە عێراقێک و کاریم دگەل هەفێمانیا کوردستانê و دگەل کو تێن دینجی ئەو پرۆژە قانون جێ دولارێکی بکنه $5 اگر او آوادانی نها لکرکوک به $1 هاتیه کرن امید بینین و البرچاوه از بیجم انشالله ده پیج هنده ده اتا کرن باشه بس الكركوك بيجن افشرينيت تورغلتن نانجي دافرندي بو جينا تورغلتن امنا بينن سوهم خان بجدن هر پارزگاهک هر دفرك طبعا ام بحث قضاء ناحيه كان بنتيجه لديف قانون اداري بسر ببارزگه يعني ناتشبت مثلا قضايا ناحيه ميزانيه بو بارزگه تناردنو پشتی هنگه پارزگه صلاحياته کو چوا پارو بکتن اوه کو رول کاندید پارزگه چوا دشن دفاعش جي قضاء ناحيه جبلي سنتر پارزگه بکن چون قضاء ناحيه جي گرینگه او کو هر محافظه کنا پروژه قانونی هات در لهمبر شاندنا هر برمیلک نفتی بو بوریا گشتی کوپرکا کمپانیا سومیا عراقی تیتناردن بو دروه او $5 جبلی میزانیا عام اگر هم حساب کن صدا 11 کو صدا 17 نه بو هریما کردستان تیت پشتی درکردن نفقات سیادی صدا 11.4 جبلی میزانیا عام تا میزانیا کادی هی وکی امچا بجین احتیاط کو تو شی گلک مجال دیده نسبت کا کلمت هلیرش پی علم دڵنیابە پرۆگرامی یەکەتی نیشتیمانی کوردستان دوور نابێ لە هیچ قەزا و ناحیەکان هەر لە سلێمانی بگرەوە لە خانقین تا زاخۆ ئێمە پارێزەری سەرسەختی مافەکانتانە بین لە ئەنجومەنی پارێزگای دوهۆک و هەروەها لیستی 77 چ لە شاری هەولێر چ لە شاری سلێمانی و چ لە نسبەت ئەنجومەنی نوێنەران لە پەرلەمانی عێراق ئەگەر دڵنیاشت ئەکەمەوە تەنسیقێکی هەرە باش لە نێوان نوێنەرانی
کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بێت چ لە ئەنجومەنی نوێنەرانی پارێزگای دوهۆک هەروەها بۆ هەولێر چونکی ئەمەش زۆر گرینگە کە ئەگەر هاتوو هەر پرۆژەیەکی گرنگ جڤە ئەنجومەنێکی پارێزگایەک تەقدیم کە ئێمە ئەتوانین لەوێشەوە مستەفید بین طرحی بۆ پارێزگایەکەش بله ببوورە کاک ڕژیار پەیوەندێک منە هی پۆشام دێنە دەفتەش بەرک و لەسەر هێرە تەلەفۆنی منەوێت گەلەمین سەر کاک حەمیدی گەلمە فەرموو کاک حەمید ئێوار بخێر سەرچاوە سەرچاوە بله باور که از خود ناگهم بود کاک حمید دنگیتا باش ندم از خود ناگهم اگه بله کاک حمید دستی دارم جی خوب گوریچ برکو دنگیتا هندک شیلی بیمت ندگشن که تبحثات شد کی بله کاک رجال سر آخفتنا هر دو برایزا چند پیزایی ما بدم راستی المنطقه ما الدورة آكري قضا آكري وقضا بردارش نوكا أنبيني چندين كومبانيين در اخصنا غازي الفان هر دو دورة كارت كان اوه وقتا که جميجا الفان هر دو دورة كارت كان الديف بروجا ياسايا بترودولار دوید آنکو ما في حوالاتیانه که الوان دورا پروژه خدمتگزاری بینجیبجی کرن پروژه خدمتگزاری بینجیبجی کرن و او پاره آنکو دهات شیرینی وان گری بستان گل وان کمپانیان بیت دیار کرن نو که از دی بو منطقه خوب جمل آکری و البردرشیش همان حالته حتی نو که من دیتیا پروژه که خدمتگزاری بیجن اف پروژه هگر هات بیت کرن نسبة كيما بروجين خدمة وزاري جالك فان دفرا كيمن مقابل فان شرينيا غريباستاد قال فان كومبانيا هكذا هذا انجام داشيد فيد بيجتن افا بارت بله تيفا بخلكي اشكرا يعني بخلكي ديفيد اشكرا افا باري انكو اف بروجه خدمة گزاري باري شرينيا غريباستين فان كومبانيا اول فيجي هي كارت كان بما في حوالاتيانه طبعا بزانن هرچنا بيت بزانن حتى انه كان خلق نزانيت که اف پاره اف دهاته وان کمپانیان وان شیرینی وان گریبستان گل وان کمپانیان چلی هاتیه و چندجی چلی هاتیه و چندجی و پروژه خدمتگزاریش یعنی ابتبلت دستانه های نجم هارد بله ولی تو برسبا کاک حلماتی بدی امنه چند دف کاک دلدار الگلمه فرمو کاک دلدار الو مرحبا سرچاوا سلام و رزم به هستیکا زور سپاس لا و رزم مجی بو تو بو حولی را خوشویست ممنون عزیزی من بسیار کباب سوارت پیشمرگه بله پیشمرگه که حتانو که دوام پیشمرگه نپسیال وقتی پیشمرگه نپسیال پلو پیشمرگه نپسیال بله دوام پیشمرگه زورا قرصه بله از هست کم خواستم پیشمرگه زیروانی بله دوام پیشمرگه زیروانی 14 هفته هم 21 هفته 14 دوام هفته که ما بله حتانو که نه پارلمان دایی چه دوام پیشمرگه ندرسیه بله ممنون زور سپاس بوده جگل دلدار دست خوش بوده پاشی دی بزانن که حوال مچ کمیته کنه درباره بسیار که دلداری بله مدفع او درباره بسیار برزی دوی بحث بكم الحكم بين دي چندين سال اس وكورج دموان کار دکم السنوري قضا آکری و بردرش راستی بردرش قضا که اوه چند ساله 5 ساله که بیه قضا بله پی تی وی خدمتگزاری زوره حتی نو که قضا بله پتریا دا وکی بیشن کاروبار وان الآکری برای چت وکی بیشن ناحیه بت بسرب آکری و بله حكم بين دي راسي قضاء بردرش الأكريا نزيكا بس هتانو كالقضاء أكري جالك مدي ريفابريين قشتي الأكري نينا كأكري الصالة زارو هر صدو هشتي وهفته يا بيا قضاء هتانو كما ريفابريا قشتي آفينيا ما ريفابريا قشتي نفوسينيا ما ريفابريا قشتي كهربينيا يعني هم بفان هذه كاربارة هسر تنادوتك بله ام حوجداريين فان ريفابريانا كالأكري بنا دانان حتی نو که هات نوچون آمه حتی بریب سال کش
خلك اوكري بفي زحمتي ذا بريكد نخوشيش دادنا البارزگاه هادو که اجازه تینو نداره اجازه ایره دل آکری راهید دل ترال آکری کد خوشبختانه پشتی بری بچند ساله که ترال آکری هات دانن چونکه امتا تینه دو که ترای بکن بله خلکی آکری تا دو که ترای بکن بری بساله که نبیه ساله خلکی آکری حتی بری بساله کش تا دو که اجازه خو الدو که تینه داره پارزگاه دو که اواخر همی خلالن مادم آکری اطوا برفره بیا الديف آمارا 2009 حتى 152,000 نفوس آكري هبو نوكا طبعا برفره ترى حتى 165 هفته هاتشي آكري برفره بي بيتوفي بتر بخدمت گذاری هيا و ريفبرين گشتي تفيد بتر هبل ناوي منطقه اوي هيفيك جي خاص كو هين دور جبير نكنو هين ببن نرد وانجي كل كي بيجن شبركو تل اكري بيجت بلا برداراتش ماجي جبير نكن ببن نرد ماجي البت بس ازدش ما بيونديتي ورگرم كاك رجار ببوره كاك حمدي القلمه فرمو الو خشكالتان چونه سرچاوت من زور سپاس ام دست خوشگل میبانید دستگه هر ساق بی بجید این نقلادی بود ایدان خشکاسا بله گوته عالمی هم دیو خانشین که اینو کتاب دانه برنا ریخص نمافیفیش ریخص نمافیفی فریکر نفلکی و آصالکه خود او ملو دیار جینید نگد عالم دن یه خدای نید بله کاندیدا فعدا دا بیوه بله وعد دانه و کتاب دانه ما 12 سالا پیش مرگاتی ها گیری اما مخوی ها گیری و کتاب میل فلکه هیچ بغنگ یکیش که از مروزه محتوا کتاب ها جینا کن از بارم دی بحث کنه و بانگشه ها تفا دوید بحث بکن هاکاک حمدی بله اگر بتکار چیه فرماندامه ها دوی که دی تحکیهی که مالی چیست با شباب مثل چت گلویری ده هر بلا نخوانشین که کریتر دانشیناته بله تو چت گلویری قابل شمه تو چت گل بله هر جحیله شیش و تایی دوی کنه بلا ببن تایی کم که بتشمرگرد کنه موافق بله یعنی حتی ملنی هم عدد گلویری بن باشه کاک حمدی زور سپاس پیامتش گهش دست خوش ببجایته کاک جوان گلمه شوبان جوبان بله دنیا باش بیتن دم باش سرچوبه بری هرچه که جوبان چیه یعنی مرده که خمگین پیرامانه پیدن خمگین ده خود خمانت ده ایشالله همیشه دلخوش بی جوبانی نه خود سرات به جوبان نه جوبان جوبان بله جوان بله سر چاود من دی ساوا خلاص که یا والسرینه کاک جوان دست خوشی رو کم گلک سپاس راستی اگم بینو بشیرکی گشتی سحکینه بانگشه هل بجارتون او اف دی سروریات نا باجرمه دا پیدا بوی پراستی اب دی سروریات و انا کتم رو بی هم بده طرف هل بجارتون را بشتم او اشلایه که اشلایه که دیده او پستر هاتی دانان دیدینی همه یویه و گلیشه که النا باجری دا امیدینی در پیانا پسترته اگر چیه اگر هر بردشیرن ایوان پوستا تلاویسن پراستی اوی که باجرمون نیبویا گریش خانه از شرمت که مدش اوی که بانگاش حل بجاردن اونا باجرم بسی تکرن بشیوه که مدنیانه اولا بانگاش حل بجاردن یا اوی که کلتونا متی تکرن از شرمت که اوی که بیشن مولا دست هوا خوش بن ایبر بجر این بانگاش که جانس کن لی مخابن من نجد ما باجر خدا اوشتر که بانگ اغت خمرشح كريم بو جبهة الفلسطينية شبو النيراتي العراقي بفندك وعبادان النروبي او بعد الصلاحيات سلوك وزيري حكومة هرم وكردستاني دانا فراسطي ابدا الاسطوانة يعني هكا او تشداوت بيت ام بيشوفو كردستان بيتا بحث ولی ببینه کسی انتخابات هره بحث سی کردن هر کردستان روز بروزی یه فلسطینی تنها کردن یعنی بری خرابتر راستی یعنی
البته که زیر نشازه یعنی هست که اگر تا اخناخو گفت یا سلام دید اخناخو برد خلقی چاکتاری نکرد خلقی دیگرسی خلقی شدیسی در کفتی میگه دیدیستن از دهو کم دنستاش بزناخو زتر دیشتن بلا بخوری بواری بگیریتن یا بو آیده در خلقی نه بواری پی ویدر بجیره بیتن ببیتاری که برای حلبجاتون و خلقی که يعني حظر حلبجاتون هابت النادي اللي خلقيش حلبجاتون راشتن أفعل داينا خلقيش بتأخر بتأجات اللي خلقيش حلبجاتون جراج بيتن باشا كاك جوان بسياركي أزل بسيارك اشتكم تو وکی هولاتیک اگر بربجیره که ببینی تو دنگی خودی چی تشتکی بربجیری بو نمونه مثلا شیانت وی کارنامه وی کاده چکاره که کد یعنی سر و سیمای وی شکلی وی یعنی عشیرت وی دیدی چه تشتکی وی کاندیدی لا عشيرتي أدخل دي بتشتيناتهم كفاياتي زي بتشتيناتهم ندو يبو بازني كابو بازني بتأجي خجام كمرسنتي خل ديالي دم بدون دنجي خب دنامن هذا إيش نحيا دي بس نحيا تيبا بدأ زحت السكر يبكان أو أخذنا سر بيجن تصير خون بيسين يعني تبون منادي بيجن دبيستن أزيات هذه بيداتا بس دستبتني بيشتن وكذا نقص دامي بيدا بكات أو كسريته دبتني وكتن كروتي من أهل النف حكمت إذا أفت تستيقظ نظر آخلا بلا مرة تستيقظ كاتن خليك تستيقظ وخليك بولي تشي كاتن كل مرة تستيقظ تستيقظ بكاتن أني أفت زوري بهاي الزاف بربجيل ما خلك ما يتم كاستي كو أو ناس تشتي بكاتن بله باشا سيديشتن بكرتي كاك زور سپاس كاك جوان دست خوش بوده زاخد قلمه بي دست خوش يلتكم كاك عابد القلمه اگر ما بسر هلا تلفوني كاك عابد الدوك الجمع بله سر جابت من كاك عابد زور سپاس هو موضوع وسرات كمان بشوفه يا بله دو كانديديت برئيسة لسه حفتة كتين شمالي كردستان مهوانت ملا فرمو يا السلام عليكم خيرنا وكان كل ذي الحاضر من بابي نصا قالك سباس بوده ما هي جيش خلك اخويا الدابا بله ام حسك خلك هو كان ذاك كمان الشان هالبجيرنا كي خواني وكي طلباني وكيلك عند برلمانات بله از حسكم تو نوفو نيني نوفت بس تو بحث بك يعني بحث الشان لتوان بكي بحث قشتي بك يعني نافينان نوف بربشورة نين هيك بله فرمو عند برلمان توصل مكتب البغداد بله البغداد غير الشان هذا آزادانه باخذ شو لقي بكردستان يعني ما قالك حق ما وتقول بله وام يجيش خلك خود هو كي كان عند برلمان الشان هذا نكو آزادانه باخذ بله وعند برلمان يعني عم خيريك خلك خود كان لسه كتيش بيد نكر لسه يعني لسه كشان أسأل بخويا يعني شيء بخو آزادانه خود كتن بله الجام يجيش خلك خود كتوفر لانجري خود يعني خلك كمان هو لسه سهل بشيء لسه آزادانه أسأل بله کاک عبد زور سپاس بو پیوندیتا جی دست خوش بو بشداری کرناتا کاک آزاد تو چد بیجی وکی کاک دلداری و کاک دلداری بحثا پشمرگی کر براستی همیشه يعني يكو اگر اك مقدور بدن پشمرگی يعني بتر يل دوامه و موچه وانا شمی لان دي كمترن وكي بيجن شي بوليسا وشي آسایشه كاك حمدي جي بحثا وي خانه نشيني كير وقالك بحثا خانه نشيني كي بيشتي كير كو هندك دائره نكو دمي وي خانه نشينيات بس يا جي هندك وعد الداينه وانا كو دوان خانه نشين كتو بلي خانه نشين كرناو ما بحثا وعدا كركود هندك كس وعدت وسط دنا خلقي كود صلاته ويدينا باشا جناب بده كانديدا بو باريزگاه جواتا دوكي وكي بيشن دسهلات وان چنه يعني قالوا فان وعدا بدن ديشن جيبه كان وكي ببنا نوينرت مد جباتي ده بله سوام خام نسبت كاك دلدار لهوليري بحساوي چنده كركو پێشمەرگە لە ژیانەکە ناخۆش دا ئەشێن بێژن پڕانیا خەڵکارێما کوردستانê شاهدی لەسەر هەندێکدان چ بنسبە موچەیاوان بەڕاستی ئەزبێرێژی ئاخفتنا خۆ ئاراستەیە نوێنێرن تەوایە پارتên سیاسی ku diçine Bexda lazim e bi hevra hemî li civata nûnerên Iraqê
بە هەستێکێنێتەوەی کار ji بۆ wê çendê bikin ku موچeyên pêşmerge Herêma Kurdistanê wekî li distûrê Iraqê hatiye bi iqlîm heres hidûdê iqlîmê bête wekhevîkirin dige wekî arteşa Iraqê. Bi dax ve eşên bêjim ku Serokvezîrê Iraqê li xula duê wextê hat hevlêrê êkî ji wan xalan ku wereqa 19 Xalîd bijnê behsa wê çendê kir ku arîşeya pêşmergeyan jî çareser dike. Gelek caran ez bêjim ew kutleye ku bi navê dewleta qanûn bilind kiriye gelek dîre ji rastiye çunkî nek her 19 xal yek xal cebecê nekir ev gehişte wê çendê ku bûceya Herêma Kurdistanê jî ew seda 11 ku têtin ve bigerîn. Lazim e pirsa pêşmergeyê girêdaye bi civata nûnerên Iraqê lê Bexdayê. Bi nisbet Kak Hemdî behsa wê çendê kir ku jiyê teqaidî ku gelek kesê tên meselen geştiye jiyê didan umra ya xwe çend sala jiyê wî meşmûl e bi qanûna xanişîniya medenî ku bûçî nayete teqaidkirin. Lazim e bi rastî hikûmeta Herêma Kurdistanê bi taybet jî civata parêzgehan ku ew kandîd çi newêrê terha wê çendê bikin ku lazim e meselen ew kesit geştine umrakî bêne xanîşînkirin li hember wê çendê ku çend gencek bêne teyîn kirin. Çunkî eger te yê didan emir bire xanîşîniye bi netîce dê te feraxa îdarî bit ya xwe delîveyên karî lê kertê giştî da dibû gencan ya xwe eşên bêjim derçûyê zanîngeh û peymangehan ê kirin. Kak Zûban jî behsa wê çendê kir ku gelek weûd û her wisa behsa pîskirina jîngehê jî kir bi posteran rastî ez jî dibînim ku lazim e poster wekî komisyon rênmayî komisyonê hatîne danan bêne ewan cihan neku cihên giştî bî meselen xandingeh ya xwe ew komisyon nabit ya xwe bi wê rêjeyê Soham Xan Esnel gel hindê me bi rastî yani neha wesaîlê ragihandinê maşallah gelekî zor bûn çi kanalên ragihandinê çi pireka Twitter Facebook yani ne wekî berê ye ya xwe em bêjin hema ev posterê û îdirî min çend poster hebin li ser cadeyê ne ez nabînim ev meyarekê zanistî bit eger em berawerd bikin gel welatên pêşkeftî da her heye kandîd poster jî hel newasiye û bigire gelek deng zêtir ji wî aliyê hînaye ku ew ê gelek poster helwasîn. Ev bi nisba Kak Zûbanî Kak Abid jî lê dihûkê behsa wê çendê kir ku pêdiviya endam parlemanên baş bihinêrine wekî min nevê behs bikin bi rêzda amajependê vekir nav diyar e ku Hevpêmaniya Kurdistanê bi taybet jî eşên bêjim lîsteya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê çendîn berbijar bi taybet jî ku rolekê girîng hebûn lê bajêrê Kerkûkê û her wisa li Silêmaniyê û li Hewlêrê û rolekê girîng hebûn ku gelek proje qanûn li berjewandiya Kurda bûn şiyan pesend bikin gelek proje qanûn jî ku li berjewandiya Kurda nebûn belê ez jî gel Kak Abidim rastî yani min gelek hes kem ku ciyê min li delîve nedida ku ez xwe kandîd bikim çunkî vê 30 sal bit ev jî tenaqûzeke hêvîdarim ku eger parlemana ku Iraqê ew ê serrast be çunkî bila gencî dijî bişên ev hacizê distûriya xwe qanûnî dibêjit 30 sal xilas kiriye şinîka dişêt xwe berbijar kir eger 25 ez bînim baş e çunkî 25 mecalê tê de hey madem bêjit bekelîros hebitin cihekî de ev e meqseda min nûnerên here baş belê ev ro şerê mazin eşên bêjim şerê cîhaniya siyê bo Kurdan di vê dewrê da lê civata nûnerên Iraqê çi li madda 140 çi li pirsa bûceyê çi li pirsa pêşmergeyê eger hatû bi wehd û wiûdê aliyên siyasî li parlemana Iraqê bi taybet jî lîsta dewleta qanûn ku niha jî Nûrî Malikî serokatî dike nek bi wûda nek li ser wiûdê serwereqê ew gotinên wan her ew bêt ku distûrê Iraqê bikene çetir li ser serên xwe بۆ tevaya aliyên Kurdî ew bê bû kutleyên siyasî nêvparlemanî eger hin dibin çetrê distûrê da kom bibin çunkî distûrê Iraqê şin bijim êke ji here distûrên here baş. Belê Kak Azam mijbîr jî nekin layînekê bijan destek deng jê nayêtin vê te hemî layên ku biçin berhev bin civata nûnerên Iraqê de yekî deng bin heta yekî deng nebin wekî bijin ew jî neşin çikara bûme wekî li deverê me Kurdistanê bûme bikin aliyê destûrî ve an jî aliyên diyên yasayî ve gelo tu nabînî ku gelek giring e ku em li wêrê yekdengiya Kurda yani nîşa
لاين دين عرب بدن وشيعة. بله جبركو هتانها قالك كي بيجن ياساناتنا جيبا جاكرين كود برجوان دي ما دبين او دجي هندبين دفيتن ام في روحياتي بتشينا برف بلماني نكو بروحياتكو اس في لاين ما از في لاين كو لاين من شات خاصت اس فرادم انا باي كود بكمش بلماني بمدري تو چند في هاف گرتنا اني دنگيا كردان بگرين دبيني بله سوهم خانیا دیار اشم بجم اگر ل پارلمان کردستان ل چبونه اپوزیسیون اگر پرزگریک خود آدیشه لسر هند پروژه قانون ان هبن امشین شاهدیه لسر هند بدن کو توایا کوتین سیاسیین پارلمان یاخد لی هرما کردستان دنیف پارلمان عراق راستی امشین بیجین لدما بوریدا به هستك نتوي قالك آلين سياسيين عرب تشي عب سنة هست نكريناكو أفا كتليك كردية بسر بآليكيا براستي سركفتنا وان هست نشتمانية وانا بيدفيا برجواندين حزبي أسنا بينم برجواندين حزبي تشب برجواندين حزبي لبغدا هبن برجواندين هفولاتيان هندنا في چارچوفيا دستورية گرنگ كو بيدفيا توایا نوینر و توایا کتلین سیاسی خوب بکنه پارێزەرن هەرە سەرسەختێن هەڤڵاتیان ji bo cibcekirina wê destûrê û fêrê aliyê dîn bibikən eger hatû hin pêgir bûn iltîzam bûn bi destûrê ev ez şên bijim xerqa emnî ev rewşa abûriya xirab li Iraqê ez te'kîdim di tenahî û xweşguzeranî و هر وصا شين بجم روح تسامح و دير كفتن جه سيستما ديكتاتوري و هر وصا برانسيبا جهف دو جدائي كرنا دا صلاة اول عراق ديتا پیش روجه بل كاك موسى رجر هل بتجي قداريا وان هفالان كر اگر تا كومنتا كالسر بجن بيوانديان وان هابين اگر تجي كومنتا خاب حسبكي اگر تانا بدا عم بتر بحثا دبر اقرب كمل كاكازادي چوب منه لا راستي بهم شيوكي يا صايب شيوكي جوان بحث كر مدفيد في برنامج دا بجناب دا راستی پتر مروف گرینگی بتاتا کار برنامه مد ناف که ام دی بخل کی چکین او بسیار جناب تا از دخوازلتت کم هندی بشه بسیار دا بلا پیوندی بلا بخلکی بهبن او بسیار بلا خلکی ما پیوندی ما وکر درسته کوک آزادی جا بستفدا چیزی ما در فدا خلکی خو مدبتن او پیوندی ما وکن و بسیار شوا بکن با کمپیوتر و وکی بجن ناز بکن ما بس تمام بسیار جناب تنه از حس کم پتر پیوندی خلکی وهبنو خدمت گزاریت خلکی آریشت خلکی و کیموکاسی خلکی بله کاک رجار از بارکم ام هر دیساش چارچوبه خلکی در نکمن اپ بسیار امد کنو برسویت ما هر دیسا پیوندی بجانا خلکی و هی امد بیتن ام هندک تشتا روم بگن کو حدانها اكيد بجن جه پردکی هاتیا و شارتن کو خلکی ما اكيد بجن دیفندک و عوده چتن وعده دته شی بجی او وعده دته جی بجی کرن دنگ خود مد بیتن وی کسی ناز بکتن او وعده انج د صلاتی و ود چبتن يعني جواد في كي هي راسي از بجمع خلق خو از چو وعدو وعدان آدم بس از دوی وعدی دم تنه که از تلفون خو قپاد نکم پشتی انتخابات اگه خود فرصت دا و درچوم سر کفتم وان هر بجارد نادا بلکو جماره که کم 2 جماره و 3 جماره و 4 جماره و اتناف پیج فیسبوک خدا و گلک جدی بلاف کم که من 4 جماره تین هر وقت که خلق مدوید پیوندی مبکت از آماده ما ساعت درنگ شف بید سپیده بید هر وقت که بید شد پیوندی مبکت و ام دید خدمت خلق خود دا بین انجمن پارێزگاهی داده بینه چاودیر بو خلق خو امنا بید وکی ما احتراما ما رز و احتراما بو انجمن بریهی بس راستی خلق کی گلک بحثو گوتن هبون که اف انجمنه نه کارا بو اف انجمن نه کارابو يعني ما بيوندي دي وقت ما مسترجل مثلا قال لك بحث عندي ذكر لك وما الناس نذكرن اندام جواتا باريس كها دوكي ما نتصاني كي اندام جواتا باريس كها دوكينا قالوا تودي يعني بونو ما بحث عن اشاره فهمت كير كودي بيوندي تلفون تفكري بندكو خلش بيوندي بتفكتن تودي كان آماده بيتنا في خلق خدا ودي كان تهاش کی بجن معاناتتون هبت يعني دربارين كرت ديدا كوهين وكي چاوديره كن وكي برلمان كي بچي كت ناف باريس كيدا بنمونه جلك آليان و بجن كي ماسيل دبروا هنا الاكره بو آليه كرت كشتو گزاري كرت تندرستی كرت پرورده بله درباره برنامه ما راستی
ما هل هنکی چند خالق می دارشتین و ما افکی مکاسی آریشین وان کرتان می دابش کرین از دی بو کرتی پرورده بیجم حکم هنده اول 12 سال اسما مستامد وی کرده دا کار دکم ما گلک تشت دیتی که کیموکاسی و آریشه ناف منطقه دا بو نمونه دادپروری نیت دابش کرنا ماموستا آنکو در چوین کولیجان بودا مزراندنه دبینین ماموستا این آکری حتی 300-400 ماموستا حتی 500 ماموستا این در چوین زانکو و پیمانگاه های مال خورشی نخواره دادپروری نیه ده چندین ماموستا سر حساب آکری دهینه دا مزراندن دهینه آکری چند سالک ده پیوچن گل خودان واسطانه سالک 2 سال نه تا 3 سال ده تف پارزگاه ها دو که ده خلل چه بید ده کیموکاسی چه بید وی بواره دا اوه ایک راستی ما ام ده کار کن که اف دادپروریه اف ندادپروریه نمینید چند بس حالات پارزگاه ده مثلا جواتا پارزگاه ده کو وین عدالتی به نهیلتن بله شید چونکی اوه حکمه به هنده شید تماسه که مباشر گل وزارتا بکد وزارتا پرورده که معنیه وشولی و ده شید پیوندی به هنده بکد او آگادار کرد با انجمن پارزگاه به هنده که آریشه و کیموکاسیان خلکی هایدای کیموکاسیان خلکی ببید او ده پریگاه خورا هایداری وزارت پرورده کرد که افتشتی عاطفه هی و خلق دا خاصا خلقیه یعنی از بیشم دادپروریه که آشکرایه وقتی تو خلقی که سنتر قضایه بینی سنتر پارزگاه بینی ناف قضایه دا سر حسابا خلقی آکره اونا دادپروریه ام دیکار کن که ام وینا دادپروری نهلین یا دویش من وید اشارت بکم سر کرت پرورده چونکه از دی پیشک سر وی کرده دریش کم حکم هنده از پیشک اشاره زام از وی کرده دا امید بینین ماموستای سنتر پارزگاهی 12 ساعت تا 14 ساعت بیجید نه گتا 14 ساعت ماموستای قضا و ناحیا اول همو جیاوت گرید 24 ساعت بیجید بو چه فرقه او در چوی پیمانگاه ها زانکوی یه سنتر پارزگاهی در چوی زانکو پیمانگاه یعنی بو اف فرق جدایه اول دو نداد پروری قال خلقي قصده ونحياتي تكرن ويا سيش ما ام دي وكي آماجه كي كاين ام دي كار كاين اتناف انجمني دا بو في خاله سالانه حتى نزيكي 6 مليار دينار تينا ترخان كرن بوانا بيجا القضاء آكري وبردرش يعني حيوانات تقريبا نزيكي 700 مليون دينار هاگر تو معادله حسابي ليك ده سالانه تو دي شي 200 مامستا تعين كي 200 ماموستا سر حسابا وانا بيجا انكو باره وانا بيجي تو دي 200 ماموستا دام ازريني المنطقه دفره آكري وبردرش اوه حتى حد كده كيموكاسيا ماموستان دي كيم بيت وتقال به هندي داش بس ام قال به هندانيا راستي اف 200 ماموستا جارك كدي الحصا آكري وبيتا و الخلقه كي درفي آكري وبردرش بيننو سر حسابا خلقي آكري او كان اجا اگر اف بينغو و بيتا هوتن مدة چند ساله که آریشا کیمیا ماموستان نامینید المنطقه یعنی حتی حد که هر نامینید بدرستی نامینید ام ده کاری که جدی کن سر و صحبتی که اف نداد پروریه نابینا سنتر پارزگاهی و قضایی دا نمینید اوه درباره کرت پرورده راستی کرت گشتوگذار من وید اشارت پیبدم کرت گشتوگذار حکم وینده از تایبتی باجر آکر بیجم دورک و گشتوگذاریه و بو خلک کی همیا دیاره آهنگ نوروز دا انکو هلکفت نوروز دا خلک کی زور قصد باجر آکر کرد حکم وینده جوانیا نوروزین آکر و تایبت مندیا نوروزین آکر البجلی وینده آکر گلک باجر و دورین گشتوگذاریت هین بله حتی نو که گرینگیه که میشه وی نهاتیه دان که ام بشین وی کرته بکینه کرته که کارا دناف دورا خدا بله یعنی امید بینین گله گشتو گذار قصد آکرید کن بس جارا ایکی و دوی و سه نه نوه قصد آفان دورا نکن چونکه حکم هنده خدمت گذاری بو وان کرتا نهاتی نکرن باشه هند ناف جواتا پارزگاه ده و اگر سرکفتنا بده زینا و هی بینه ان نوینرت مد جواتا پارزگاه ده اینشین چه بکن بو دورات مثلا دورا آکری از دی بو ریوبریا و برهنانه بیجم
ئەە تقریبان 4 ساڵە دو پرۆژێن گەشت و گوزاری دەڤەرە ئاکرێ یەهاتینە بەس بەرێ بنیاتی بودانۆی و هەتان وکە ناتینە جێبەجێکردن هەتان وکە دیفچوو ناتیەکردن کە بووچی ئەف پرۆژە یەت وە بەرهێنانێ ناتینە جێبەجێکردن ئێکلوان پرۆژە شۆرە یاریە منتەقە ئاکرێ هەتان وکە نهاتیە جێبکردن ئەوە 4 ساڵ سەردەمەوێت چن و کەسیش یێنۆبیتە خۆدان بوو vê خەلکەی ئایا کۆدوەرە بوو ئەف پرۆژە هەتان وکە نهاتینە جێبەجێکردن وەختی ئەم بچینە جڤاتە پارێزگەهەیە ئەگەر خودێ فەرسەدا و خەلکی باوەریدامە ئەم دێ هەمی هەوڵەدەین دێ هەمی هەوڵەدەین ئەم نابێژین دێ vî کەرتەی کارەکەینە بدەستێت خۆ بەس دێ هەوڵ دەین هەرچوونە بیت ببینە چاودێ بووان جوورە پرۆژە کە وەختی خودە بێنە جێبەجێکردن بله کک آزاد بشنه من دم من 2 دقیقه ماین برای دماهی که چند بله مدویدن پتر جنابتا و کی پارزر بوم بحث بکی کو ده چند و دست حالات هبدت ناف افدیده کان ده ارکی و سمل هوا چه بتند ناف پارزگه ده و کی نوینرن خلکی ده ورا دهو که یعنی هندیشن چه کاره که بکن آنده چه کارگری که هبت السر و نعدالتی های آن انجام ندانه پروژان یانجی بیشن نبینه شفافیت دهاتی ده یانجی او دهاتی کودی تا صرف کنه السر پروژان این چواشین و کارگری چکن سوام خانیا جه دلخوشیه کل سال 2009 قانون جمهوری 3 در چوجه پارلمان کردستان او بو کو اف قانون نه تا جبهه کردن چونکی جوات پارزگان هل بجاردن تدا نهات نکردن طبعا با اوای که رسمی لازمه پشتی تشکیل جواتا پارزگان لوی جاری پدوی او قانون بیتا جبجه کرن ایک جهر رول گرینگ لجواتا پارزگان او کو تصدیق میزانیه محافظات اندکت كما بحث كر ميزانية قشتي چندت او صدا 11 بو هرما كردستان كوچاوت تا پارفكرن خوشبختانه محافظات چارجي ما پیدا بوي ان شاء الله ما محافظه پنجيجي 140 كركوك او جي دفاقرت كو ما بحسب پارزگاه چاره كر ما بس من هلا بجايه لازمه اندامن جواتا پارزگاه چاوکری بن جرول الرقابيه هر گرینگ خو کومشن بجین پارلمانه که بچی که دناف پارزگاه کی دا جواتا پا چه هر پروژه هر کوجمه پاره کو بو پروژه کی بته ترخان کرن پدویا جه آگادار بتو جه چوانیا انجام دانا و پروژه لدیف معایر توی تندری مثلا شارع کد بجتن هند قیر یا خود هند چو تدابت دانن امد بینی گلک پروژه حسانه یعنی جاده پشتی هنگی بو دیر لرا قبر يعني دسحكي تشالك هو صاي تشكري يعني نجاده براسي هيدا كده همي بيه طاسه بله طاسه از الفيري هولاتيان راد جينم او هر كسك وكما دسبك جي ماموساجي اماجا بكري قالك جاران كانديد بيجن ام دي وكاين بروباغاندي هل بجاردنان از الفيري اخفنا خو اراسته همي هولاتيان دكم اگر هاتو دنگ دان بلیستا هفت یه لیستا یکتیان اجتماعی کردستان و هر روزا اشم بجم دماره که هر گرینگ وی لیسته گردای به 266 و لجواتا نوینرن عراق چونکی امشم بجین اف دنگ دانه چا بجیب ده 2 لیستا دی اگر هاتو جواتا پارزگان یکتیان اجتماعی کردستان لپارزگاه دو که اگر کاری بشک باش به دست بخیند اشم بجم وکی کاندید دبما پرا پیوندیه دگل جواتا نوینرانجی بله بجنه مم دماهی بینه زور سپاس بو آماده بونه هوا و هیویا سرکفنه جبوات خوازم زور سپاس گودم یختم بله بینن تجا خوشتوی زور سپاس بو میوان المین برئیس ماموستا رجیار رشید طیب بر بجیر لیست کتیان شمالی کردستان لیست 7 بو پارزگاه دو که جماره 44 هروها برئیس پارزر آزاد عبدالحمید دوسکی بر بجیر لیست 7 کتیان شمالی کردستان جماره 29 بو جواتا پارزگاه هیویدارم جی و بجن دلها بتون جه رازمدیها بتن بابت ما افروکا و گلک سپاس بو پیشنگاه کشمیر و همیشه شاد و بختور بن